Kibor Penia District ke East Hills lingba ke Deputy Commissioner ke RM Korba hak no phai singi khat pratrik nailur arjapsan kala Khot ikran kirki ki nongelam ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ha office tray kam chungka Shillong Hagni jinglang le shimanta de ginongelam sinchuk kinong sinchar shnong kabri nyotram ki bor pulet bukunthop ba Vivx AM SP East Hills District ukamekhya Prasad SP Traffic East Hills District uba H Kharkongor SP Shillong City lam ginongelam ka association bat kiwe pan kani ke jingkhot ekran ke Deputy Commissioner kelawan Hadien bakla don ke ekran ru Jorabad hapreng ki bor district karibhoi bat kamrom nomar ke jing pakhang ginongnya kali kamai tourist ka Assam ya ki kali kamai tourist bat kali shimet na Meghalaya bandrung syakdai ke jela bamarjan kacing syak pansange tangi kali kamai tourist na Meghalaya inrai ki kali shimet ru kumju Jorabad da ginongnya kali tourist ke jela Assam ngadu ke step khat pratrik unailur jarapsan kalong ban persya ke dawa ka association ban num syak shu kali tourist na Assam bat kiwei pat ki jela bandrung syaki jaka chok kai perthai ha Meghalaya ka association kalapan ki em megadik cingdawa menak step khandru trek nailur jarapsan dak babtha kali na bar jela ban penhiar ginongwan chok kai haki jaka sa jongki bat nagini ki jaka sa pat ginongwan chok kai kidlai na pat de kali ki badai na jela ki bor penhiar Riboy district bat Kamrup district lai kran Pynbeit bagi bor Sorkar jela na Meghalaya bat Assam kini kran kini ki cingi tungho cinge apre ginongnya kali tourist nagini ki arli ki jela hapo ki arsingi banwan Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya